بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ألا وهو الذي صار شيخا في العلمين وهو شاب وفسر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ناویم محمد بشیر اجمردین ما ها الاسطنبول درسات بیجم مدرسة مال محمد شريف لقناريا. مدرسة اگوته دا دخوینه پیشی جامسیله دست پیدکه قرآن طبی پیشی قرآن پیش دیگو قرآن علمی مولود و عقیده مثلا عقيدة ملا خليل الساردي رهبر العوام هيا بيشترى درابن صرف ونحو دسبيتكن يعني طلبه جو خو بدي جهاتي به 5 ساله 6 ساله دغه اجازه دستينه صرف تخوندن نحو تخوندن علم شريعت تخوندن علم تفسير تخوندن علم مناظرة علم منطقي علم معانية علم استعارة أبناء حتى 12 علم
ام دبیجن وانا دویدا انسان تربیه کولود مدرسه دا هيا ت مكتبه دا ت مؤسسه دا او تربيه نينا هم دقل علم جي ام علم اخلاق جي دبيجنوانا ام تربيه اسلامي لقورا حياه پیغمبر واصحابيه وعلماء بريغو مجتهد بريغو چاواج مرا قوتنا لقورا عقيده اشعري ماتريدي ام عقيده بيشي لواد علمين امام رباني قدس الله سره دبيجي چار تشت مرا لازمن پیشی عقیده که ساغلم لگورا گو خود تعالی و پیغمبر جمرا گوتنا توحید خوده پیغمبر رکن ایمان شرط اسلام پیشی اموا گرک امزان بن یاد دعا گرک ام علم بخوینن علم قرآن علم حدیث علم فقه حلال و حرام ام بخوینن بشتريا سيا جرك ام عمل بيبكن عمل بفي علمي هنا بكن ويا شارع نو وجا ام علم تصوفي جو ام ناد بيجن ذا ام تزكيه نفسي بكن ام نفسه خو اصلاح بكن اخلاقي بيس ام نفسه خو بافيجن. Biz Abdülkadir Geylani Tasavvuf Yolu Derneği olarak elhamdülillah hemen hemen her sene Abdülkadir Geylani Hazretlerini anma ve ilim talebelerinin icazet programını düzenliyoruz. Biz ağırlık medrese eğitimi üzerine duruyoruz. Bununla beraber alt grupta hafızlık eğitimi var ve Türkiye'de Mardin'de, Şanlıurfa'da, Edirne'de, İstanbul'da ve farklı yerde medreselerimiz var. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaklaşık bu medreselerimize giren talebeler İlk Kur'an eğitimini aldıktan sonra eğer hafızlığa elverişliyse hafızlığa başlıyor. Yok elverişli değilse direkt Arapça ilmine, fıkıh, hadis, tefsir medreselerde okutulan ilimlere başlıyorlar. Geçen sene biz Mardin'deydik. Elhamdülillah geçen seneki programımız, icazet törenimiz Mardin'deydi. Mardin'deki medresemizde böyle bir program oldu, şükürler olsun. Mardin bir de benim için apayrı bir yeri var. Apayrı bir önem taşıyor. Çünkü ben kendim Orduluyum ama ilim tahsilimi Mardin'de aldım. İlk Tahtuk'ta, sonrasında Hamureşik'te, Seydamalı Rıdvan ve Seydan'ın yanında da bitirdim ilmimi. Daha sonrasında hamdolsun Şanlıurfa'da ve ardından İstanbul'da medreseler açtık ve faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Benim temennim inşallah doğudaki üstadlarımız, o büyük alimler, çünkü orada çok değerli alimler var, çok değerli ilim erbapları var. Onların da batıya doğru gelmeleri ve insanları bu ilme susamış insanları, onların o susuzluğunu gidermelerini biz temenni ederiz. Temennimiz budur inşallah. Rabbim bu ilmini bitiren kardeşlerimizden de razı olsun. Onlara da başarılar diliyoruz. Allah sizden de razı olsun efendim.